Thengio muno wahu wa kama umwe na mundu gwetwo mwirore John muno gukora mukinjikiria mwaro mwena uyu ungi na ni ngoro ngimenyithia mwiroreri uria wonjoria uregariura nie njicekaga WAMBUI wa GAKIBE. Na tukimurika maria tukuhaririirie ni ati mutongoria wa thitango cia wiki nae makinyitanira na ruhonge rwa urogoti wa magoti niruo kiari ni makorirwo magikia ngono manager wa kambuni ya njohi mwena wa Thika niyo Africa Spirit Limited thutha wa kambuni iyo gukorwo na ethano itetekiritio. Jonde wa Kung'u na horo uyu makiria. Oko kia umuthi wa wabici ya utuiria wa maramari unyitaniri na ruhonge rwa uganio wa magoti ni mahithukire kambuni ya African Spirit iria iri mwena wa Thika na maikia ngono murugamiriri wayo thutha wa mihuri ya maigirira kuonekana kambuni-ini iyo. Kambuni ino niyo nyene njohi muthemba wa Glenlock, Legend Black, Blue Moon, Legend Brandy, Grips King na Furaha, na riu kambuni ino ni gwikirwo macegera niguo kuhe kanya uthuthuria. Hindi ya mugururio yo rita 312 ya ithano ni hithukirio hamwe na mihuri 21 ya maigirira iria mateithagiriria gwithema kuriha igoti. Ikinya riri ni njira imwe ya thirikari kuhurana na thogori ya macefefu na oho gutigirira watho wa kuriha igoti ni warumirirwo. Metha-ini ya Wonjoria Gikuyu TV njitikaga Jonde wa Kung'u. Thengio muno Jonde wa Kung'u ni riboti iyo na tugimurika mangi ni ati urumwe wa aruti wira bururi-ini niguo kotu ni unyitete mbaru mwerekera wa mutongoria wa bururi wigi county gukorwo na account imwe ririkagio mbeca cia igoti iria cirirogotagwo niguo kuhurana na ciiko cia ungumania. Kaunti zingine ziko na account karibu 20-30. Kwa nini? Why should you have hizo account zote? Kwa hivyo tunafurahia rais anafaa kupatiwa support ya kutosha ndio ili sasa ifanyike, na rais ahakikisha kwamba hiyo agizo amepeana jana isichukue muda na ifanyike immediately, kwa sababu tukiongea mambo ufisadi kwa hii nchi imekwanga kwa national government, lakini kwa saa hizi ufisadi ilienda mashinani, ufisadi iko kwa county. Sisi tunajua vizuri sana, wengine wetu tunajua hawa maofficers wa county wengine walikuwa maskini, watu wako na baiskeli, siku hizi wako na maprado, wako na manyumba, na tunafurahia multi agency kwa saa hii vile tumeambiwa wameanza ku identify mali ya hawa ma CEC, ma CEO, ma governor. Waendelee kabisa. Sisi kama wafanyikazi tunafurahia hiyo pesa, hizo property ziwe frozen, ziuzwe ndio ipate kusaidia nchi. Na riu mwiroreri ni ihinda ringi tukora tukimenya uria ciringi yatinda igicenjanio nengi. Na hau niho nie WAMBUI wa GAKIBE ngukorwo ngikirira gaturumo mahoro maitu ma wonjoria ngoro ngicokeria mwirore John mwena wahu mathi na mbere na gututereba ikereka-ini riu ringi ritu ria mohoro.